And actually, with the Anope Christian Service, University College, my name is paying for, and I walk. But one and na edi dapona si na ade de na mono de dikan na kakra ni ene de si ani so se ye bepre na yanya the Bruni Friends presidential charter I ma university edimu na Bruni si eye autonomous ono atumi ma ne certificate eye no ya pemsu bia na de kwasem ni na ye yemwa na futuo mu ne mpaibo mu otayechi pa yame nchade yame tie ne mpaibo eni nyina mpaibo ma ye abayama ya tie ahye o mampanyin asianse e ma edi mu isa na o se ye ba ye de sa asem de yi ebeto nanim na afesu ye dase na itimi eyefe epanyin se asemba koso mfa nipa nante de tosu bi school no afi 2024 na enye mfi aduonum 50 good years na enyamia da Roma eno ono asoso ne mpaebo a oboma ya afi bia nti e wosi edi saada ponai Bruni Friends say golden jubilee na anti we say eba na yebebo na mane na tusu bio ahobrase kwanso yeto nsa e de frɛ na na se ofra ne monyam emetai dwumade na chimaye e September 27th bo sumen kron a edi animu no e da etoso aduonu enso na enyefe na enhye Ghana ni monyam ni asante man na eni monyam ende twato no enche na edi project kase ABC na ni so eye Hill Conference em say edwumadi a esombo yie a ehia eto asomu asa wa oti bia no wo se usori waka na obetai otumfo achi na otimi nya ye project ni yie enti ye bae so a na ewo bo made a yede beboa Hill Conference project enti na aye 10,000 Ghana cedis yede taichi enti na chame na we ni ya kwanso sem afesu so ye bayina ye kura bibi kakra yede eba bechia na ayefe na eno so dia eka ho no na ansa na me de ayi beba wiye no nipa me no mo nam no me de on bechia na ne badwa me sesa wotwe em so ne onye ho fia school no we ye counselor on the two school for no efo Dr. Subio no di Mr. Doku Mr. Doku ni ye registrar se twetwere for panyin a o school ho ena the otoso nine no Reverend Pokumensa one ye publicity officer into any ni paswa e do omo e ba me ankasa me di animu no me di Professor Afrane me na am ye president for the university. Anom, Mumiampre Christian Service University for ye. Yampre on way. Mumiampre Shapon on my idea.
pimti. Akeka ine asante matiti mwabomu. Odani nkabomu kuria yo fa pimti. Akeka ine asante matiti mwabomu. Dia tia senya jumani asante matiti mono. Oyini Solomon ni woman masumi jebu ya mo. Dia tia senya jumani asante matiti mono. Oyini Solomon ni woman masumi jebu ya mo. Ra hine ene jase ka hine. Free from mountain. Mr. Rico Esabonte.